Pak Ustaz sero, maceri sih. Masa si bawa ki sedina taruh. Iya mbok. Ini tuh ner kalau macu le. Den we loi. Hei, teskuku. Tukang bolo lepang istirahat. Hi, magi si Barero. Mana kesabana itu kerai. Tukang bojo kemitai. Bagang ngarei. Baro, maga ko? Magi mo karama apa ko tuh? Lo kuman rama ben na digagadimu. Mak bene kutu. Ini gara-gara bene ye. Gara-gara Pak Ustaz. Na ceri sih ki. Masa si bawa ka sedina taruh. Oh, gara-gara makumiro pala. Jangan mo kara, makumeter sa kehidupan. Iku salah ki iceri gitu. Karena itu selamu ceri ko. Amakana kemanre. Nah, ya lo kepampuno ka eh. Tapi mengelola seding. Napa jimaro? Andre itu aja mulai kera-kera. Sampai tadi kalau aku jadi tuh. Hi, kamu pilih gol-golan baru nah. Sesamu mulai nggak? Pesen nih bro, papa daripada moro sana. Ikut cukup mantap, coba mie. Oh iya, harus coba itu. Baik kok, dia percaya kok. Iya toh, selalu jama kok. Lo ngapa capurak kok? Bro, yang pacapu ya. Mate nih, no pacapu tongi. Ale memang na itu du. Oh, di mawe lo itu, Pak Purna malah. Awah, alangah ha. Dole, nih. Aduh, kue. Mari, mari. Lu malah nutahe. Motor keliling aja Mita. Sorry ceng, kira cewek yang nawita. Ya Tony kok pak, Mita ku cewek nah, di tengah mu telinga. Sebamu tak apa mu itu cewek. Gue aja mulai perengitan na Mita ku makuro. Cantik nero, lala tongan. Ya Tony mah tami ko nah, cantik mana Tonita. Nulle ka pa mo sabi pa baju makun cantik itu Mita. May, tulis na. Ganti nih, tulis nih. Jol he. Makasih. Mati. Sampai tu ya dompetku. Nakasih. Dikagak akan toko Urasa ko gardu na Pak Ustaz. Lo kan bojo kyo lo lele kro. Iya, magana. Alala na lo iku ceng. Pamit itu ni bola amut eh. Terus kepala kali itu. Iyo palo kau lo jo kelele dompetku. Iya beli. Ya kena beli saya lele dompet. Masih. Lo kan bojo ke maceri rumah kun re.
Harus wewe kenal ya. Tak nih. Alhamdulillah, urani masam pajang. Osi sengam bojo ke gardu. Lo male sula rahmana. Kenapa teh? Ingin pale mengandrak ke gardu. Nah, ye, dia tongot di perenwangi. Ide we Pak Ustaz, paliwet tengek tak? Agak mana semu pegau? Ma bedak menra. Ma beda aku tuh. Mega baca lah dan nana ye tu perlu jampo si seko. Asa beda kon nak, maka dah loka masam pajang. Ma mende Pak Ustaz itu perlu si makam bay. Bisa mak les ku masum payang, tapi liwet tengekmu. Jadi les suka. Pak Bos Atoki sedih mondok rado. Jadi makin beluk-belukku. Mesan itu mengalai. Pak degaman ruangi. Nih gitu lo mahal ke kamu. Paling apa nge Tom itu bawa. Ngisen itu pang Ino ngami baja mana. Nah ya memang nanti lah bengo. Nampi suruh kemangan ruang. Mama deh Pak Ustaz sih. Ngelepak sih ki. Pedih ya. Madosu nih ku Pak Ustaz. Pampu di pedir ki. Nah dia itu gak mahal ke kamu kerado. Panulen kempi wawa kuro. Palisnya sengona sapa dompet na. Paling aku kelenya. Wawa Tom itu mahal. Sorry cok, hilap kak. Makme itu jariku ye. Masa kak dulu kontrol di kong ketemu apa kereng. Kontrol ku tuh. Di bampan rasai. Dema tuh. Kong pedi makum itu. Anggap bawa ini latihan. Yo kesisa apa lah yolo dah. Tanah podo kampi wawa kurau. Joknya siapa Ustaz? Ya to nales. Dari jauh ketiga roh. Sinjo nah dia mana udah api. Wah, Saya kagak bilang gitu. kalau lepas sih kak. Mungkin tahu ke Pak oleh tuan anak-anak ye. Jalo bro, mondre persata ini Pak Kampur saku dan selesai. Pesan selesai kalau harus aku cek dia. Mondre pisir untuk ini. Nah, anak iro. Si lelu si taku. Ale ini di bawah. Kak, kenapa belum balu Lepas kesini aja lo dok. Mai paling. Lepas mana ya tak gardu na Pak Ustaz roh. Lihat tak apa balu Imagine ni pale. Kita jatuh jebani pula je lo Cina di. Dia mau kemana metang ke balu na. Ini bawan di sembarang ya. Oh ya pale kak. Adek, boleh kenalan ndak? Iya, bisa jika. Perkenalan dek, nama saya Wawan. Kalau adek, siapa namanya? Nanda. Terus Wah, makan adek. Kalau adek dua, siapa namanya? mana ketawa saya dek do? Iya, kan ini tadi adek satu. Jadi kita adek dua. Jami jek mah protes dek. Jawab saja, siapa nama tak? Manda kak. Nanda, Manda. Oh berarti cocok nih mbok. Kalau kita ini dek sifat telu si Poji, liwa gelonya. Nanda, Manda, Kakanda, mau sedih. Gelo tiang kelinga. Iya kak, menggelome ya kelinga. Tapi ini dia apa ya lo meyak spoji. Iya di. Jadi deh lo. Oh iya ndak apa-apa dek. Kalau memang ndak mau ki sekarang, kepatungan ki itu karena baru-baru ki dia juga kenal. Pasti masih malu-malu ki. Harus ki memang berproses. Kalau lama-lama nanti pasti mau je ki. Tuh dek.
BDW ngomong-ngomong. Agak pula ya ala lepa ku he, ndi ku. Loki asa lepa mengalih he, tapi deta gapa baluk ne. Oh, Loki pula mengeli. Agak melo yeli. Ala bawan ni. Tenan ni. Na keluarga mo pun na ye. Kui di si paduan di. Upa gratis. Oh, keluarga mo pala pun na ya he? Iyo ha. Masa pusisa mbok menuk si bambo menuk na. Oh, napi mbak wiseng. Idi pele. Sana tengka. Endi, perkenalkan. Alena beliau. Iya, beliau ku tuh. Itu aja masa nak gratis kue. Iya, magalom itu jampa ketemu mu. Isi makannya si Jing. Wah, Pak Ustaz saja memang macam eno lo kopi. Nah, anak ya. Emosi nak tu iya. Astagfirullah. Nah, iya. Lo situ pala sampai loku. Pak Ustaz. Ina. Adik, kenapa tidak tolong kak? Pedih lah. Tertona boleh. Pak tidak ada tombol, tolong kak. Hai, ku Pak Ustaz berdiri ki. Indah soramu nyanyi aku karo kopi. Iya Pak Ustaz nih, di mak kepada dia tuduh. Sorry, Pak hilap kak. Ya rombo kapa baluk na. Idi mah baluk ku he? Iya nak, iya. Loki mengeli. Agak lo ili. Puak, Pak Ustaz ku cewek, lembut pesediaan kelinga. Amakon ku tuh. Angkin demi baluk. Iya, engkau mah si agak lo ili. Sia yali kak. 2 na. 2. Oh, 2. Taja Cina di. Nggak mau belikan kak juga dek. Dia mau lo. Wah, kena adik. Tabe nak Selina. 5 sebumi. Oh iya. Mutu le suka. Dek. Nggak mau aja kak juga lesu. Lagi. Jo kaya. Bos kaya. Teko kak. Ayo betul kok kak. Oh ya cocok nih. Istirahatnya beliau kue. Ya. Kawin. Lihat teko ku. Nah iya betul kok mak. Agi ku melopa pesol lampaki. Ku ada pesa dia kutudang. Mau atas dia aku macuri itu ambil aku tuh. Pada pagi pasti ki poson apa ya Patarudi. Iya, mak tuh sih. Magi mereka toko. Iya, mereka tuh kak. Coba ini play. Aja telah deh. Capu amai. Pajak-pajak nasa di poso. Matu, Pataruni. Oke, lanjut. Ya. Lari no. Agi ku Pak Ustaz ke cewek nah. Dia menemis sejaga harga diri tak. Ya usah ku makro. Ngerti no bawang. Patah bebas Rita ke lo cewek. Sebabmu tak ada yang kemelolo. Iya, Siria kamu tuh tak be. Kepala tak be sirimu. Pulungi pak. Tak telak bawah sih ku tuh. Kita memang negeri Pak Ustaz sewa dah. Kerjaan yang kelinga. Dan aku tuh masuk ke ya Pak Ustaz. Kamu itu nih ke cewek dekati. Aja no semua paku kiro. Pak tak bawa sedih cerita. Macam itu kak kepai aku dekati cewek. Dia coba cak dekati cewek Tapi dia napa aku tuh syarana. Aja boleh bela nak atau be.
Beli gelo mesen nih Pak Ustaz. Cek di mana strategi ro. Kudu kage pun nai. Ibeli to ni aga. Tega sih ko malah belle magallo. Ni si Pak Guru ko. Kamana man mo pau. Na de guys sa belle magallo. Cice mo belle. Lo po tuma belle taru-taru. Na yesang belle. Dosa. Lo ko magopo dosa mo. Pak Ustaz. Macerama sih. Masuk mana sih pengajaran? Dalle mo cho. Palo mumpa pangajari ko. Ya Tommy itu pangajari ko. Pa upo mumpo. Ya kuita teman ko ba pegaw no salo. Berarti dia itu poji ko. Iyo Pak Ustaz. Jangan boleh macai. Dewi cai upadamo. Tapi jolo Pak Ustaz. Kalau aku tenang. Aga sih lo mau ketenang. Anu Pak Ustaz. Mana kejadi oli Ustaz ki? Pura ki masih sekolah agama atau meraga? Maku cerita na co sebenarnya ya Riolo maprimatok ka mega dosa puro pegau tapi lama kelamaan usadari aleku masa loka mapaku tuturo jadi uputuskangi mapeso man jadi peremang setelah upapeso ni mapremang mak guru na joko masiji maceto na pesantren angkana nang kawatu loka joko masiji mitala loka anggota aku au nelekele na bae Pak Ustaz lo si joko masiji dia tuh kampur menu ballo tuh iya mamarkom ni ka bawang yan na roco na mulangi tak kala Ustaz no lira ka tawe padahal sebenarnya depo pantas yoli Ustaz apa mododo mumpa padi sengekku napa nih pakai doaku de pakai modele Ustaz na tapi lo nya gang de to diki mace kono li Ustaz kita we wa mingka mani bawang Oh, makur boleh Pak Ustaz. Mana Pagi. Kamu kena aku. Pagi. Aku saja. Aku saja. Masih nak kiki donana ro. Pagi. Leka gulu-gulaku. Leka gulu-gulaku. Leka gulu-gulaku. Boleh mau ai. Noke. Capu ni kalau lamu. Peno. Ala ni Oke. Adong ko ni. Noke. Indra no. Ala ni kalau lamu Adong ko ni. Hah, tahu tuh ya, depan rasa aku sedih. Wah, bicarane. Au, bisa nih loka tumbang. Man rasa no. Lo ko magi ko. Loka tumbangi man rasa no. Bani kere. Napa mo pisa ko ambo apa katatau. Bisa mangga. Dari na tu ambo apa katatau ya. Napa mo na bicara. Ye, mak beli betul lo, betul tori kak. Ya, dia tahu apa beli. Dari na meto ambo apa katatau ya. Bisa mangga ambo apa katatau. Pakan rekan reto tu. Apalagi ko na nama lo tau maku tu. Liwa na po jina. Nule melunra meto kapanan re. Maneka, tongga ke ga? Tahu nggak ha? Awah, tahu ku sedih bang kelingai. Lo sisa ngambo gotan. Magi. Ya. Aduh, pai. Magi lu. Pesana Pesana ya meron na di tika pa lalu nga. Yang bagi mengin na lalu ko. Gara-gara iya gol-gol lo nalai. Apa sana Magi mo lalu pata jeki. Nalgal aku. Wah, apa pesan nih? Gara-gara golo-golo pale. Iko aga pata jeki. Mana ka golo-golane si aga na nae mo ala. Ite simute. Lo ni capu na taro golo-gola. Maneka? Lo ni play capu si mi ko tajeki. Ite kere Iyo mbok mamo lemeto ni masino-sino. Melekele mah iko. Iko aga pastas, aji iko campur. Di rumah aku ada, pa bombe ko. Iko aga bombe to.
Wah, makin itu jeke. Ma bombe-bombe. Ingke soramu nganu ka? Bombe metok ka? Masih kongkloki ka sila Pak Ustaz. Pokoknya harus wala golo-golo laki ya ro. Hah, anak ye. Ngapeleu si longko. Tajeki. Hah, juga skai ko, bombe ko. Ala ni pelek gola-golana na Dewe loi. Bayau pojito? Hah, apa tajeki? Tujuan kong kipadangi. Ala ni usang. Pajak kami ceri siko na. Magali siko. Ciri banget nih Pak Ustaz, betam itu nana ye. Iya pale. Oke, alami. Makut usang. Mate nih, napa capui. Lo iya. Iko patajeki. Pompa capura gola-golana na Magani. Kerak ni. Mawe. Hah. Totono cok, makono. Ya pasal ko gola-gola mo. Kere. Magalo play ke laki, ya laki gola-gola. Au, aleme nih Pak Ustaz. Namu logo kerak letu taga bani. Tak capu ni he. Neng, ke golo-golo lata ini. Ya sunu pelek cok. Ya pastas lo kalian semua kuku. Cedewe, Lelai, cede, lelai, cede. lelai. Sila lulus sih. Biar itu jeke, kira udah nak beri. Kuna juke. Mà cái pampang ringin aja bisa. Teko wis na joke. Ah, dulai. Mà cái này. Jol-jol pampang. Tarong senang. Kata cewek ro. Nada habis tu na beraksi tu misik mapak gue. Limu kata gere pampang. Makecik ah. Kebun lah. Mak beli mah tu. Tanya nak tu, kita kecul. Cewek, lepas ke jalan di. Betul sih. Di, lepas ni je jalan, kelab daki. Betul sih ya. Awal lepas ni. Betul sih. Lepas ni. Awal lepas ni je, kecil lepas ya tu lepas. He. Betul sih itu dia deh. Adik nak sirpan ni telok ini. Ah, pandrasin angkut teh. Hah, dupe ke sih? Idi Wendy tak langsung menikah mateng dah. Niat tu aku tangi, magelo, lo mah bawa mergi kenalan. Asal makan itu tak kenal mah kita sayang. Nah iya, lo ka mergi saling menyayangi. Nih betul lo aku saling menyayangi. Ini kak sebetul Loki. Pada itu lo iya. Benar kasih lo saling menyayangi. Sini tua. Betul lah sana kak. Hai, nasi si kacu Ah, dia metu gak pak cewek Loki kok. Boleh make kebaceng. Idi ni boleh saling menyayangi dok. Apa saling menyayangi? Tanya cing Nggak boleh lo saling menyayangi tanya pada Idi. Nih, mana mana lagi? Ye, dia tu si Pak Don lah. Bila toba si lalu je mana? Baik, cokeng. Kita tak nak si runtu di. Beras muda ni kuya. Iya, mito tahu ngedaki. Udah nih mito kaki ko. Udah nih kalau bangga aku aja gru. Bah, cokeng. Tepelo siap mak bangga. Memang boleh. Sebangai itu. Memang boleh. Hah? Nah, itu gak pindra na. Tetap map kering. Nah, capa kak kapang?
Ajuwe marah-marah mak kita cekeng. Cokeng jangan marah-marah. Nanti kamu lekas tua. Langsung dicekeng. Wah, cokeng. Langsung menihamat tendang. Itu nggak pas di sedikit. Itu dia mau pedih senang. Pan. Maka aku mau musuh aku tuh. Mamusu kutu. Iterate. Coket tas barang maro. Yudi. Me gati ko. Agak baca kok aku tuh. Terdena pa jagrumi ko cokeng. Papre to betul salo eh. Iku pampali udong go mu magito sining kaya mamba. Sorry ceng, dua tungkai. Ye salah he palesei. Gak lupa mak belai. Nak kata metu dah jagru kaya le cikau lo eh. Mak tuh paliwa jurukmu. Magi, foto kemaluru. Iya, lo kaceng, tapi yo lo no. Liu meter dong gomi ke pampang. Muga pesiki. Tumeragi lo poe. Woi, tunggu nih ya. Tuh mana no? Mana kepadi kalau si jagru. Ira ya woi. Hei, mama tahu nggak mak kemana kah tuh? Napa mau mana menerima itu gerta? Ye, aja nih meg baca amku tuh. Bonyo nih cicengnya.